Eti mai mienu anti Olivia ne anti Mercy no e yakoma pa ne adwenpa e na me no omode na anche boni bi ani akire se boni bi wakire me Nyankopon kumi kura mfiri asase so ade a wonye ye de to so ya me hold brief for ni kunu no but no credit ade a ye fa to so ya ba no so ti na make say obema ware for kra de enye se woni ma edidi di agro papa pat me nye woni me fodo me mo wo po obi aso nim say all night ye chesika obi aso nim say asori bia ukwa ya ba fode me nkwa na me ye osofo ba me ba fode a me de camera etoso masa unko ye adwuma na wonye sika but you go to somebody say go and double my money court na kese na say jealous ankofo no mom ko say ye ko double am sika no wo bro me frosters no wo bro bu yaga na sika no. Watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes. Hello, hi, Xposed GH FM members. Pacho, unsubscribe ya, subscribe mame. Me too man na wonsa akabi baby obi am nichia ese na ema. Agradaa ye nyina ye nim. So for bar 1, o comfort to Agradaa. Ya che no ono aka story. Na the story no mpese okuti ba. O ba me oncheche mu kakran komra. Take this opportunity. Now men can be big cry and fa video no one abonte e come viral. Reverend Mama Pat, Babonte the catcher Ghana for say. Me chairman sorry masika. No dia ko ye chu. Enti bia a wo pese me ba wo sika ni bi. Na wo de ye adwuma bra. Enti se wo ba wo baba be fa yesu se wo kra no ache wo be tro wudi. Then you become a church member. So be a church member. Now for what start ya ba sorry. Enti say Reverend Mama Pat my all night na ma chemisika ama men sore mba na e bia mo a dana na obedru ya wa chro odi no se bia ntimi anso so Mama Pat me nye wone me fodo me mo wa po obi anso nim say all night ye chesika obi anso nim say asori bia ukwa ya ba fode me nkwa na me ye osofo ba me ba fode a me de camera etoso abra mi ready fan no man ko ye okukua mu me kan wo asori dem ho say aforebo no ye sha see 3,000 cedis 800 700 ebesi pence say ebia adiasa na ye all night na usika nketa wo na wo phone so a obetimi asende eya fode na efiri wakoma mu na odi aba enti se baba all night na afa na wabetro odi a afa na wabe church member what must say I know ya 1 point dia to sumienu obi anim se Ghana ha wana omo hihye adwuma de agumanimu ase eye bebre to destroy my ministry. Ye de kan ye be odene me ye demonstration etihame ye to sumi ye no asori ye siwie ye se makume ba e de ahya sori nase enu achi ensem bebre atemdidie bebre to destroy my image, to tarnish my image, to destroy the ministry. But we are say the radia canono waka na Bible say in shall say a time na me dinti ye dia tro cancer moneto so na eba sa momo manenye na mo nsepebo what was say into your bedofo bi na video no abu abamu a me wa ha e promise o say ewurade a wa frɛ me no ene me ho ntama maka no menya boni ntie ewurade da na nya me nkoa so na me ya asɔre a ba rezi fan enti me bon ene say na wo de wa wo hwɛ wona wo mutimi ba all night no yakɔ all night no obia kɔ omo ntimi yanko me de omo koda tender plaza sanya na kwasie omo ya asɔre wi a omo kɔ enti se sofo bi say me obebo me pa agomani wo ase me ministry akansam a sebe edeme be koboni mu a ewrade otisoro no ono no jeje nipa entemase
I am a mere Agradaa. Now, some not kind, I think you better have about 1 or 2 billion. In the first place, this is my humble opinion. I'm not challenging the court ruling. No, that's not what I'm doing. I'm doing a personal view on the issue. That is it. Now, in the first place, me pamocho. Ghana ni ewono. Te sani ani kunuka no. Asori ben ena yekwa yentu yesika. Me pamocho pi. Asori bia yetu yesika. Now, yenhwe ade bia esi won sori mu. De bia me ka che me ho say Christianity is dying, but we don't know and we are not aware. Let me ask you something. Why do you go to church? For various reasons. Obi o ho a opekunu, obi o ho mo opeka, obi o ko opefie, obi o personal reasons. But you know what? Ni nyina nye botaye nti a Yesu ka che say yenkwa asore. Dabi nti ayira. Yekwa asore say yekra ebenya dankwa. Your Bible ni say, what shall it profit a man to gain the whole world and lose your soul? It's what the assembly court say asori na wo court, even the basic principle is what the pass right now. What form? Because o fa car if you fa buy na o buy no na wa dwen say o Agradaa ba mask na o be double sika dia na wo mun o ye criminal ese e chew ka ho. Because that is not the purpose of going to church. Ye kwa sorry say yen nyina ye kosum Nyankopon na sabi yen cheche Bible bu na yen ti Bible ase. That is it. Miracle o e de ben yo ni nyina ye afterthoughts. Now let me drag you a bit into the Bible. Time na Yesu okogina ensuo na no na o preach to the thousands of people no. What did he do? First of all, oche nyame asem. Oche wie no say mamu bibi no mundi. Enti woni bibi nyame ka kosi are say the first way I assuring say eye me kra kwaje na mkwakwa ho adwuma. Enti bisa wo po say nkofo no mo de asem ko court no. Asem no mo ko court enyina so be pa na no mo wo. Because enye se me kwa assuring makwaje me kra nkwa. Eno de me du ho a sika me pe na sabe me de masofo. Na we de wakoyi sika se double na enye wo ugimie na agyenka me de sa na meka. Because sabe Agradaa wan fa tuo ensi obi so ono oye na asore enti wo ko ya wo ko yi usika no wagimi sa gimi we since Piram 1993 na Ghana for say ye gimi obi ama na se mame be double usika na edimika gimi mu Pro Max ade ne gimi sa masa onko ye adwuma na wo nya sika but you go to somebody say go and double my money court na kese na say jealous ankofo no wo mom ko say ye ko double sika no Omro me fosters, omro you gonna scan because when you're foster, there be you haven't won work. You go and take away from there, catch from there. That's why I say for the Agradaa. But almost one coin, almost Jimmy this arm. Now I come chat, I was say, Siama. Was Agradaa ban? Yes, come at say what this is too. I got no 75. Sabio 15 years and you're prison Bosome and you easy. Say 15 years pa 1 year according years 2 years in years 3 years say 15 years thank you and no beba kwara no na siama kwara no na waye na chibasa na japade ni bia ni sika ne ne kase ne ni niama bi na siama because siama na kase o de adwene nam also no na adwene ko akire o ye fast as a faster ye kase obi ye faster obi anadwene no odi ko akira onim de wo ya odi pe bibia firi obi papa ku je tamtiao ya akuru tacha also hwe esiama swag ene quote no ya no abibi sei no jejam no abibi sei kona I said dey also hwe esiama swag no hwe esiama pa ni shoe no hwe no ene hwe esiama pons no obona o se esiama berry girls no na unim mama misamo Bema will me be open to yourself. Can you stay even without sex for 1 year? Even 6 months? Bema antimintina. I just am calling mundi bida. But what did be part the one who rasia or no? What to me 1 year crowd be a bimu. To see young mammy Agradaa, Yame for some 15 years. I see my baby. O Padana, send your bill to book for 2 million. What's a nobody to one come tata. Asanam swahu.
but a serious case yen nyina mo mpa ma asiama na sabe wan godi because odia Agradaa ba ni etwa be twabo 70-year-old woman o twabo enye easy ye kai se Agradaa no aware da I suffer na bekasa waka ne enti a oni Agradaa gya enkotie because the my wife person hunu no am say no I want me hunu e was say me bekasa me kan wa no tumu a e be yen bebre Yes. eti e mai mi enu anti Olivia ne anti Mercy no e ya komapa ne adwenpa e na me no omode na antie boni bi ani akire se boni bi wa kire me nyankopon kumi kura mfiri asase so yes me ntia ofidie so me twantro ne nkira o ba bi twantro ha be twakire nyankopon yes na enu achi no a mo keka sensem na enu mo am say na Valentine eso ebam Valentine be unity eti mai mi enu esan organize ese da omo kwa de no mo se me nkwa asore ho sa particular Sunday na am si dabi me pese me surprise no eti pese nyumre me di ni pie na am si dabi mo why ade na omo bo mo say in fact they are happy was ana mo na me tu no ho say enyo anye anti Mercy na dabi yes, a man kind conference call. And yeah, anti Mercy na frame me. Okay. They are happy. Say, me de ma me pie nam si me pie. Me ya video show we need the abeto to na man for say upon the nonsense thing they are saying, it doesn't concern me. Me yere I know my wife. So what I say? It's no, yeah, almost share say ni ni na. Man be so be a hosika. It is my idea, and I'm a children not that a good thing. No, you be more fool sika. I'm a come for a selection by Bosone, and then find a Bosone. No be a cram or home. Now me miss be a susika sem. Me quiet, me am a card, my wife with the others, say, me card, my new bottom stamp, me the card, bank card, and your mobile money card, me the bank card. And it's me am a personal access bank. And I'm the chia, my wife yawe, the chia bibia, booking again, bibia, and I'm the chia, me am accounting, no business send this camera. And yeah, say video no. I'm out for the bachichi ma. Tension. Na, my friend say, a man. I so for say ade onye kra Agradaa so aye. Wo so onkodi oba bia Agradaa so akodi. O say mai no me ne nafofo Agradaa so akoye nti ono pam no twam no na aware ne guye. Ewiase wo mamika bebi nchew. Ade a wonye ye de to so ya. Me hold the brief for ni kunu no. But say no credit ade a ye fa to so ya. But no so ti na make say obema ware for kra de enye se woni ma edidi di agro. Because ejimisem. Sanso no ba so aware enye se woni mema di agro ejimisem. Because one ware ya ni ani be di agro pa ye ukunu ana wo yere. Any other woman or other woman samo chat na chat no go to an extra mile must start say budi mo hoda enye die ni ye share ye fishia ye penetrate you. You can even do it on phone obi no bon komo the motive of nipa ni komo no bon nyina pa che say o person o seso wo so wo kunu ana wo yere wa hu say ade no share no person o seso na watimi lead this an komo no on na wa boy gaman de that ai wa boy gaman enti Agradaa ka ebia na o text messages bi ohu woni kunu na ex husband no kan but when you na chiru me see am mpa ya ma Agradaa no mpie because when only way tell social media no so I dry I expose GH FM subscribe share the two one answer ka be manual see. Keep watching Expo GH, the best channel on all of YouTube. Yes.